ndashaka kukubwira uyu mwana w'umusore baramuziza inyenyeri ye. Yego. Uyu mwana yari umuhanga ku rwego rwo hejuru. Wa mbere ntabwo yigeze urenga. Igihe yaragiye mu mwaka wa 6 niko bimeze. Mu kwezi kwa 7. Yego. Ndabona ari ibitero byahagurutse. Humura mama, humura. Ngiye kumusengera Imana agiye gukira. Mana ushimwe. Katuzamurira Imana icyubahiro tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Bega twatera haleluya. Imana ivuganye nanjye. Uyu mwana w'umusore. Yego. Hari ikintu cy'amahembe bamwoherereza. Yego. Gihora kimufata hano. Niko bimeze. Imana irambye ngo kuva uyu munsi ntazongera kucyumva ukundi. Haleluya. Riya mama sete. Imana irakigukishije. Haleluya. Icya kabiri, Imana irambye ngo uyu azaba Yosefu mu muryango kuko Imana yamuteguye akiri uruhinja. Nukuri. Bamugwanya kubera inyenyeri ye. Amen. Uyu mwana bamujijije ubwenge yari afite. Yego. Imana irambye ngo nta joro ridaca, umurozi arapfuye kugira ngo uyu mwana ubuzima bwe bukomeze. Yego. Takwiyicarira Imana irakubohoye. Musore haguruka nkubwire, humura wirira. Tila mama setesh. Biya mama sete. Wowe uramuhamagara bikanga. Niba kubaza kuki wuzuye ibyishimo nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza. Ambwiye ngo taha kuko Imana ikubujije amahoro, taha mu rugo rwawe. Uraje? Risa arabo. Hello. Bega watera haleluya. Haleluya. Katuzamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ongerera Imana icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mungu uyu mwema. Bega hari abantu bari hano ngo bahaguruke batere haleluya. Uri kugira ngo yindane ibiryo byinshi wariye n'imbaraga z'ubugwayi zirimo. Ndabizi narivuje byaranze. Ngwino nkubwire. Niya mama sete boshiyama urikira. Waruzi kugwa igifu? Nicara ntumbyinda buri munsi niyo ntajya ndi nuko nguko ingana. Imana irambye ngo igifu cyawe cyamaze kwangirika. Kimaze kwangirika, hari imiyoboro ituma umuntu ajya muri toilette. Iyo miyoboro abadayimoni bamaze kuyifunga yarazibye niko Imana imbwiye. Ndabizi njya bikanga. Ujya kuri toilette bikanga. Mukanyura jyayo bikundi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ufite imiti warivuje yagushizeho amafaranga. Byaranze. Uyu mwanya ugiye gutaha ukize. Amen. Fata agatebe kawe ugatere hari imbere ngiye gusengera abagwayi nawe ngusengere mu bagwayi. Umoja. Kugira ngo igutabare. Ili akuokoe. Mubwire ngo utabona inzira n'igisubizo cy'Imana kiri. Pale popote haupata njia ndiyo mahali Mungu anatapitia kwa kukuokoa. Ndashaka kuvugana nawe iri jambo. Nitaongea na wewe neno hili. Igihe umaze warasebye kirahagije. Umepita kipindi umepitia ina. Hari imbaraga z'Imana zigiye kuza kugutabara. Nguvu za Mungu zinaweza kusaidia. Wirebe igihe umaze muri ubwo butayu. Hiyo chango umepitia inatosha. Imana ihagaze ku musozi wo kugutabara. Kwenye kilimi na kuja kusaidia. Ndashaka kuvugana n'abakuvugiriza induru. Nakwambia wale ambao wanaongelea juu yako. Bareke igihe cyabo kigiye kurangira mu buzima bwawe. Inaenda isha juu ya maisha yako. Hari umuntu witeguye gutabarwa ngo amvugire ngo amena. Iko tayari kwa kupokea. Umuntu ufashwa niwo nza guhanurira. Yule atakayo kwa na nguvu za kiroho nje atenda pata unabii.
iguha umugisha. Mungu akubariki dada. Kandi reka mbabwire, Acha niwaelezee, ndo muhanuzi w'Imana. niko nabii wa Mungu. Niba utanabyemera urava hano wemeye ko ndo Kama muhanuzi ukubali w'Imana. utatoka hapa na umekubali. Ariko hari ikintu nkunda mu buzima bwawe. Huko kitu napenda ndani ya maisha yangu. Niba ari ikintu nkunda abakene. Kama watu mina wapenda ni wa maskini. Nkunda umuntu uciye bugufi. Napenda watu wa kushishusha sana. Imana ni kuzamura uzaciye bugufi. Mungu akikupandisha ushuke chini. Amen. Niwikomeza naho uzagira nuca bugufi uzagezwa kure neza. Ukijifaa wa kilo hautafika mahali. Ndashaka gusengana nawe uri hano. Nataomba na we. Wizeye Imana ko yagutabara. Unaamini kama Mungu ataweza kuokoa? Ndimo ndagiriye rekwa rikomeye cyane. Mimi nasikia kabisa naonyeshewa sana. Ndumva buri muntu uri hano ndamuhanurira mu izina rya Yesu. Penda leo kila mtu atapata unabii wake leo. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane. Imana Mungu irindi isezerano ikarinda n'uwo yaribwiye. inalinda agano lako na wewe. Niba ufite icyo Imana yakuvuzeho, Kama una kile ambacho Mungu amekuzungumzia, ugomba kwihanganira intambara z'umubabaro. wewe ushikaze na kipindi na unapitia. Iyi Imana izakugeza kure hakomeye. Kama Mungu anajitahidi kukufikisha mbali, Imana ikunyuza mu ntambara zikomeye. Mungu inakupitisha ndani ya vita. Nubaho mu buzima udafite abanzi, Ndani ya kama kwa maisha yako kama huna wadui, uzamenye kutazakomera ujue kama hutakuwa nguvu. kubera kugira intambara. Kwa nini una vita? Yesu akimara kuvuka, Wakati Yesu amezaliwa, yaravuze ngo abana bose b'abahungu babice. kuna amri ilitoka watoto vijana wote wauawe. Nta kindi cyatumije bategura izo ntambara. Vita hiyo iliinuka juu ya nini? Batinya umwana ugiye kuvuka inyenyeri kare. Waliogopa ule mtoto anatazaliwa. Nubona abantu batangiye kukwigaho, Ukaangalia watu wanaanza jiuliza juu yako, mu byo bakora bakakubonera umwanya, wanapata wakati juu yako, bakakubonera umwanya wo kugwanya, wanapata wakati ya kuupiganisha. uzamenye ko inyenyeri yawe igiye kwaka. Ndashaka kuvugana n'inyenyeri yawe. Nataongea na Nyota yako. Nyota etwal. Ndashaka kuvugana n'inyenyeri yawe. Nataongea na nyota yako. Uyu mugoroba inyenyeri yawe igiye kwaka. Mchana leo nyota yako iwake. Abarozi bagomba kubona inyenyeri yawe. Wachawi wote waone nyota yako. Abapfumu bagomba kubona inyenyeri yawe. Waone nyota yako. Zamura icyubahiro cy'Imana. Tunasema Bwana pewe sifa. Vuga ngo inyenyeri yanjye igomba kwaka. Nyota yangu iwake. Inyenyeri yawe yake. Nyota yako iwake. Abarozi bayirebe. Wachawi waione. Abapfumu bayirebe. Wasekere waione. Vuga ngo inyenyeri yanjye igomba kwaka. Nyota yangu iwake. Inyenyeri yawe igomba kwaka. Nyota yako iwake. Akazi kawe kagomba guhaguruka. Kazi yako inuke. Uyu mugoroba Magharibi ya leo hari abantu tugiye kwicaza tukaguhagurutsa. kuna watu tunaenda ikalisha wewe usimame. Kwa Yesu dufite ubutwari Kwa Yesu n'ubushobozi. tuna nguvu na uwezo. Reka mbabwire, Acha niwelezee. iyo dusenga Sasa tunaomba, imiryango yose turayifungura. milango yote tunaifungua. Hari igihe ugira amafaranga akananirwa, Kuna wakati tunakuwa na pesa zinashindwa, ibintu byose bikanga, vitu yote inashindikana, ariko twebwe iyo turimo lakini sasa tunaomba imiryango yose milango yote inafungulikana. Ndashaka kubabwira ikintu nona. Natawaambia kitu moja. Hari umuryango tugiye gufungura. Kuna mlango ambao tunatafungua leo. Ku buzima bwawe umaze igihe ndani ya maisha au kipindi unayopitia. Mbarizo umuntu muri kumwe ngo nta muryango waba ufunze kuri wewe. Uliza mwenzako hakuna mlango yako ambaye inafungiwa. Ibintu byose ugerageza gukora byaribanye. Mambo yote tunajaribu kupia inapita au imefungiwa. Ugiye gucuruza biranga. Umepima kufanya biashara imeshindikana. Urashaka biranga. Ukeolewa imeshindikana. N'uyu munsi uracyafite intambara. Hata leo ngali napitia vita. Reka mbabwire. Hata niwaelezee. Nta mafaranga mfite ngo ndabaha. Sina pesa za kuwapa. Ariko ikimana iri bwambwire. Lakini yale ambayo Mungu atanizungumzia. Kiraruta amafaranga wari gutanga. Au yenyewe Mungu anambia inashinda pesa. Mbabazwa n'abantu babaho badafite amakuru.
na uzike sana kwa wale ambao hawana habari. iyo ubayeho udafite amakuru ibintu byose urabyica. Ukiishi bila habari mambo yote unaharibu. Ukaba i Kigali udafite amakuru. Unakaa ndani ya mji wa Kigali hauna habari. Ukurira indege udafite amakuru. Unapanda ndege na hauna habari. Ugashaka umugabo udafite amakuru. Unaolewa na hauna habari. Twebwe iyo turimo turasenga, Wakati sisi tunaomba, tureba aho abantu bose batareba. tunaangalia sehemu watu wote hawaone. Iyo umuntu afite telefone, Wakati mtu ana simu hii ya mkono, abasha kuzuminga ibintu biri kure. unapasha kokota vitu ambavyo viko mbali. Ariko haraho capacity ya telefone idashobora kuzuminga. Lakini kuna mahali simu yeye haiwezi pita. Ariko twebwe iyo turimo turasenga, Lakini wakati sisi tuko kwenye kipindi tubasha kureba n'ibyo abantu badashobora tunaangalia kureba. mahali binadamu hawaone. Elsa yafashe ingabo zari ziteye Isirayeli, alichukua majeshi ambao walikuwa nakipiganisha Israeli mu buryo bw'umwuka. yeye aliwakokota kwa kiroho. Tubasha gufata umurozi wa kuroza akagenda. Kwa kiroho tunaweza tukakokota yule mchawi. Iyo turimo turasenga, Wakati tukiko kwa maombi, tubasha gutegeka umugabo wakunaniye akagaruka mu rugo. tunapasha amuru Bwana anarudi kwa nyumba yake. Urugo rwawe rwarasenyutse, Nyumba yako uchumba wako umeharibika, umugabo akaza, mume anarudi. gira umuntu muri kubo ngo ukeneye gutunga Imana. Inabidi uwe na Mungu ndani ya maisha yako. Ukeneye gutunga Imana. Inabidi uwe na Mungu ndani ya maisha yako. Bene data muri hano, Ndugu mko hapa, ngewe uhagaze imbere yanyu, mimi napatikana mbele yenu. nanyuze mu buzima bwuzuye ibikomere, Nilipita ndani ya maisha ya uchungu, ubuzima bushaririye, maisha ya uchungu, ya huzuni. ariko nari mfite ijwi ry'Imana. Lakini nilikuwa na sauti ya Mungu ndani mwangu. Imana ikansange ikambwira ngo mwana wangu, Mungu ananikuta anambia mtoto wangu, mwanangu, nubwo ubona uri mu bihe bikugoye, hata hivyo unapitia maisha magumu, humura nzabana nawe. ujikaze ndakusaidia. Ndashaka kukubwira mwene data, Nataka nikuelezee leo, niba uri kunyura mu bihe bigoye, kwa kipindi nawe unapitia, humura Imana izabana nawe. usiogope, Mungu atakushindania. Ukeneye gutunga ijambo mu mutima wawe, Inabidi uwe na neno ndani ya roho yako, rishobora gukomeza umuntu ugeze mu ile buzima neno ya bw'ubugoye. kukusaidia wakati ya shida na magumu. Wa mugabo we uri hano, We baba unapatikana mahali hapa, uhorana intambara mu rugo rwawe. unavita ndani ya ujamaa yako. Wa mudamu we uri hano, We mama unapatikana hapa, urabona ibintu byose unaona byakuyobeye, mambo yote imechanganyikana, imeharibika. ariko mu buryo bwo gusenga Imana. Acha sasa tuombe Mungu. Tugiye gusenga Imana bihe. Tunaenda omba Mungu. Ninde wizeye Imana ko bigiye guhinduka? Nana nakubali kama itabadilika. Ndumva ngiye kubasengera Imana. Nasikia niwaombee. Imana yampaye impano yo gusenga. Mungu alinipatia kipaji ya kuomba. Irambwira ngo uzakoza ibiganza ku bagwayi bakire. Mungu akaniambia utagusa wagonja na magonjwa itapona. Igihe kimwe nari ndyamye, Siku moja nilikuwa nikilala, ngiye kubona mbona abamarayika babiri, nikaona malaika mbili wanakuja. bankuramo amaso abiri yanjye, Wakanitoa mecho yangu mbili, mbona bashizemo andi maso abiri. wakaniweka ndani mecho ingine. Ayo maso bashize muri nge, Ile mecho wameweka ndani yangu, nabonaga yarebaga kure cyane hashoboka. niliona ni mecho inaangalia mbali sana. Ngiye kubona mbona baje ku matwi yanjye, Nikaona wakikuya kwenye masikio yangu, mbona amatwi yanjye bayakuyeho bashira masikio hano. yangu wakitoa wakiweka ingine. Numva ijwi rirambye ngo nguhaye ijwi ryongorera. Nikasikia sauti inaniambia mimi nakupatia sauti ya kusikiliza. Mwene data uri hano, Ndugu anayepatikana hapa, ufite umugisha kuba ndi imbere yawe. unabarikiwa kwa kunona mbele yako. Kuba wateze ukaza, Ili ulipata wakati ya kukuja hapa, Imana irakugirira neza. Mungu atakutendea mema. Ugiye gutahana andi makuru arutayo wari ufite. Utarudi na habari njema. Urugo rwawe rwasenyutse, tugiye kugubakira hano. Nyumba yako inenda jengwa mahali hapa. Iyo turi hano twubaka ingo zasenyutse. Wakati tuko mahali hapa tunajenga unyumba iliyobomoka. Iyo turi hano dushiramo umudamu inda baravuze ngo azafata hetse, tukashiramo umwana. Wakati tuko hapa tunachukua mitumbu tunaweka Iyo ndani turi mtoto. hano dutanga visa kandi baravuze ngo nta visa Mahali uzakuboye. tuko hapa tunapana visa na walisema kama wewe hautapata. Byose bishoborwa no gusenga. Yote inapatikana kwa maombi. Mwene data uri hano, Ndugu unayepatikana hapa, uzatakaza ibintu byose bishoboka, upoteze vitu yote ariko ntuzatakaza umwuka lakini wera. usipoteze Mungu. Iyo umuntu atunze umwuka wera,
Roho Mtakatifu, nubwo wamunyura hasuzuguritse kama uko na Roho Mtakatifu, ingewapo unazarauliwa, uwo muntu Imana ibizamugeza kure hashoboka. ishuke ipande, Mungu atakufikisha mbali. Nubaha uzubaha umuntu wavuganye n'Imana. Kama ni kuheshima, umupe heshima mtu aliyeongewa na Mungu. Nugira n'inshuti uzagira inshuti umuntu usenga. Na ukipenda ukwe na marafiki, ukwe na rafiki ya mtu ambaye naomba Mungu. Reka mbabwire iki kintu. Niwaelezee kitu moja. Mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga. Mbele tuingie kwa kipindi ya maombi. Subiza amaso inyuma. Rudisha macho yako nyuma huko. Urasanga hari ibintu Imana yagukoreye ugiye kwandagara. Utakutana kuna vitu ambavyo Mungu amekusaidia ndani ya maisha yako. Urugo rwawe rugiye gusenyuka, Imana wakati uchumba wako litafuta haribika, Mungu alikusaidia. Imodoka mwese murayizi. Nyinyi wote mnajua gari. Imodoka igira rotorovizeri. Mitogari inakuwa side mirror. Agaciro ka rotorovizeri maana yake nukureba imodoka igiye gutambuka, ni kuangalia mambo mitogari igiye kugutepasa au gari ambayo inatoka nyuma yako. Iyo urangariye muri rotorovizeri ukareba ya modoka uragonga. Ukiangalia hiyo gari sana unafaa ajali. Mu buryo bw'umwuka, mu kiroho, ugomba gusubiza amaso inyuma. Inabidi uangalie nyuma ahahise hawe, wakati ilizopita yako, ariko ugomba kwihutira kureba ejo hawe hazaza. Lakini uangalie sana ujio wako au nyakati zako za mbele. Icyatumije Dawidi yica Goliyati ntabwo ari imbaraga nyinshi. Kilicho msukuma Dawidi kumua Goliyati haikukuwa nguvu yake. Yatekereje uburyo yishe intare nitubu mwishamba.